Lirio ititanap! Tinapalabas, idisimmangpet ni Senyor Pedro iti pagminasan, impakamu dagos ni Doro ang mapukpukaw ni Baldo. Sinapol da ito'y ngemsaan da nasarakan. Nasuron ni Senyor Pedro gapu iti dayta, ket kinunana abayan dalangen tamanaktak iti trabaho ti panagsapol da. Iti sabali a bangir, naranaan ni Jubilarde ni Crisanta iti tanap. Nadlaw ti balasang tinaglemma iti takyag daytoy, ket imbaga ti baro agapuanan ni Alex. Nupay kasta, binagbagaan manan ni Crisanta daytoy asaan ko mga agdarasudos tapno saan ngad addamay sagmat. Iti panagawid ni Jubilarde iti asyenda, nasalaw na ni Alex. Itagagayem, adtoin tituloy ti nobela tayo na paulwan. Lirio iti tanap! Sa dino tinagapuam, Jubilarde? Di talaan, senyorito. Amom ka dia kagurak iti may saat tao ti agulbot? Amok, naggapu ka itayan ni Crisanta. Saan ka di? Apudno ka? Tano saan? Kugtar ti agdiso iti rupam. Saan ka nga agdason? Naggapu ka itayan ni Crisanta. Saan ka di? Agsasawak iti pudno, senyorito. Di talaan tinaggapuak. Iti balay ti may sa pagayam ko. Kastagayam ha. Tikog Pangasim, senyorito. Sana kalumaban ka na kayo. Sanda kumamot adangran. Jackpot siya na saan kayo kita ka ni Crisanta. Iso nga ibagamon kanyak ti ayan na. Jack mo, senyorito. Kastagayam ha. Amok nga gayat ni senyorito ko ni Crisanta. Gamsa na mabalin. Gaputa mga saktan na lang. Ang mga nagsagaban tulang ni Crisanta kankwana. Urayan niya ti mapaspasamak. Jack itulok nagsabat ti dalanda. Nga uray payan niya ti aramidan ni senyorito Alex. Sige, inakon, apog. Masapol ang masapsapak ita nga agpaasyenda. Kaado ti aramiden may. Income dalusan ti mansyon dahi di Senyor Juanito. Apong, anya nga tanong sumuro taklangan kada kayo. Tumulong akmat nga agdalos iti mansyon. Ha? Ay, saanan, apog. Dito'y kalatan kalapaw. Ado mo ti mabalin nga aramidem no kayat mo. Agsibog ka kadagiti basetas mo. Kadagiti natang amulam kanda dumapay. Sige, apong. Laglagi pom kuma ti kanayon ko nga ibagakan ka, apog. Asaan ka mapmapan iji asyenda? Gaputa adda dagiti dorsok alalaki ijay. Amang anoan niya ti aramidan dakan ka. Wan apong, maawata. Nasayaat. Ala, inak nga rodan. Agan-anan kayo itidalan nyo, apong. Senyor, taon na Domingo tinapalapas. Namawantan ni Baldo. Payamon ni Baldo, kunakbait. Malagip ko gamin, senyor. Mas dawat takilat anak pipal. Aguray ka. Amangan mo. Nuanya. Noon papatay mo't dinibus na po yun. Anya? Yan, senyor. Amangan mo't dinipas na. Iti anya ka po kasta ti aramiden na. Abangan ni sanda ng kinawatan, senyor. Mabusor ni Bus Napoleon kanibaldo. Paday talaga nagbanban ni Kaster aramiden na. Adi tumulong iti trabaho. Anya? Malagip ko apinang tanay din ni Baldo. Sigurado ka kadi iti bagbagam? Yan, senyor! Adda kagayam dito kalapaw, amigo.
At ako maibagakan ka. Anya da ito, amigo. Sigurado ka kadi nga wana mo iti panagpukaw ni Baldo? Amigo? Saan nga ta at igapuna nagpukaw kat impapatay mo? Anya? Amigo, napudno agserserbi kanya ni Baldo. Iso aja kaya kuma ang mapukaw. Amigo, siya ka di tinatapa mamakagapon o apa nagpukaw ni Baldo? Kuha, amigo. Amigo, sana dahi tati mayak dito. Sana ti pumatay. No di ka ti balito. Ito, no saan tangag kinawatan, nasaysayat lang na pumanaw kami. Saan, amigo? Awan mo timbaga kakasta. Nung hasta nga rin, amigo, punasam ti madigata mo kanya. Dakas ti atak mo kanya, ang mga nusan tangag baligi, amigo. Agpukaw lakid di ti balitok. Sige, amigo. Lipatan nga rodan tinaibagakan ka. May papan ka ni Baldo. Ti importante ka ti balitok, amigo. Well, amigo, importante ti balitok. Madlaw ang nabayagan da ito'y apunti kayo. Ngayon maging kita. Nabnabyag pa'y. Dahil talang tanagang nagitidad dumasa nga na. At dagayam sinan puso ang nakaukit itipuon na. At dapay nakaukit anagan. Basag man anay bag. Lito Olivia. Lito Olivia. Nagan gayam day dinatambangan edi dagitoy. Sige, no nabannog kayon, agi na natayo pa'y bii. Ituloy tayon tumanan, inton madamdama ti agiruot. Takalpasan na, itintuon nagtimansyon, ti dalusan tayo. Wala na, Victoria! Apong Victoria. Jubilar de, barok. Nakaumay ka mo dito'y mansyon. Wala pong. Nalagip kayo nga umay kitaan ditoy. Ket nasayaat mo tagdaldalos kayo gayam ditoy. Ni Senyora Lorna, tinang ibaon kada kami nga agdalos dito'y barok. Nasayaat mo kasta apong. Nagdakkel dito ang mansyon. Agam, awan mo tagnanad. Wan, barok. Mansyon da ito'y ti pamilya, ti Liberio. Nasisingpet at tao ti agnanaed iti da ito'y. Man nakaawat dalaunay. Ngam sayang, taawan damutan. Apong Victoria. Naulpit ngamin dagiti daduma a tao. Tapi natay da ida. Isu nga iti day di agundaway. Naglading iti entero nga asyenda. Tunggal maysa. Naawanan iti namnama. Nang runa pa'y iti mangrugi manad ti kinaulpit. Dagiti pasurot ni Senyor Pedro. Apong? Naranggas da unay. Isu nga inot nga agpukaw dagiti trabahador iti. Ngamga po iti kare ni Senyor Pedro. Anayunan na ti sweldo dagiti trabahador. Madumanan di agtrabaho. Day dila kay Luis ti mangpatpatibker idi kada kami. Ngagpatinggan tumatlaan ti kinaulpit dito asyenda. Tadunteng to ti kakaisuna nga agtawid iti asyenda. Uwan apong. Nasaumat day ta kanyak day di apong Luis. Mangnamnama na unay day dila kay Luis. Asibibiyag pa'y ti anak day di Olivia.
Nga iso ti kakaiso na nga agtawid, iti amin asaliko a Tiberio. Lo si Bibiyag. Ayan na nga ron ita na apong. Dayta ti jak masungbatan, baro. Ngam sapay lako ba, tadumteng to ti aldaw asumangpet ti anak day di Olivia. Tapno iso ti mangimaton iti asyenda. Kat saan ang amaulpitan pa'y dagiti trabahado. Apay nga inayaban na kiti day ti adiso, baro. Pasensya kayo na apong. Kas lang amin aginteresak iti pakasaritaan day di Olivia. Ken Lito. Ha? Isong nga inayaban kayo dito'y apong. Anya ti aramiden ta dito'y, baro. Makita yu day taduduogan a kayo, apong Victoria. Wine. Apay ka day. Ada nakaukit iti puon na apong. Kaslada pakasaritaan day ta a kayo. Ha? Olivia ken Lito tinagan a nakaukit. Madlaw a nabayagan a naiukit. Angin mabasa pa'y laang. Ah. Dayta ka di akayo. Ambong baro. Dayta akayo ti saksi. Ti ayan-ayat. Kan kinaragsak day di Olivia kan Lito. Di Lito idi ti katalag ni Senyor Juan ito dito'y asyenda. Katultulungan mo't day di lakay Luis. Nasingpat abaro day di Lito. Nataerpay. Nagkinaawatan nga rod da Olivia kan Lito. Kat iti day ta akayo ti ayo yanda. Kas tagayam apong. Nagaramid idi day di Lito dita iti kunkunada tree house. Tree house? Wan baro. Kanayon da nga umuli iti tree house. Kat ditada nga agsarsarita. Mayat gayam ti pakasaritaan da apong. Wan baro. At dapay idi gundaway. Amay saak apasat iti kinaragsakda. Denggam ta istoryaet baro. Ha, nalito gayam day tagtartaray nga umay ditoy. Nana Victoria! Nana Victoria! Ha? Ilinmayak ni Olivia! Kamkamatan nak! Umuli ak iti treehouse. Yung di ko maibagbaga nga ijay tinaglumayak ha. Kaya mo nagbira ko nana. Ha? Sige nana. Dayjayan nilito. Nagbarta ka maray. Kat dayjay. Umulin iti treehouse nga inaramid na. Ay, ulayan dagiti nga agayan ayat. Kas dalaog. Makabanyog dyan, taray. Ha? Nana, nakita yung ka dito naglamangan ni Lito? Mabalin ka di nga ito, Doyo? Ha? Ay, word, nakita. Imuli dita treehouse. Kasta gayam, ha? Agyaman ak, Nana. Ay, agsagana ka dito. Anyan dagiti dua. Nakaragragsakda. Dayjayan. Umulin ni Olivia iti treehouse. Nakapapal gayam ti kinaragsak da nga gayan ayat apong Victoria. Word, baro. Naragsakda talaga. Oray nakurapay idi day dilito. Inaklon lata day di Senyor Juan ito kan Senyora Medrina. Nasingput nga rod at talaga day di Senyor Juanito. Kan Senyora Medrina. Uwain barok. Impatagda dagiti trabahador da. Iso nga aging gaita. Ay aywanan mo't anainbag dagiti trabahador. Ti asyenda.
Ne, nagbiitan ti panagdalusyo, manang Victoria. Wan, senyora. Kat bilibak tanadalos met. Iti man unag kan ditiruar ti mansyon. Un, senyora. Kat ita tanalpasan ti panagdalusyo. Kayat ko amulaan yo iti masetas ti hardin. Ken kayat ko nga adda ko matikanayon nga umay agdalos iti daytoy a mansyon. Sige, senyora. Mangduto ka iti kanayon nga umay agdalos dito'y mansyon. Agyamanak. Ay, nakalidliday daytoy a mansyon. Tunggaladak dito'y malaglagip ko na abirat medrina. Anyan, tinagbamba ganda. Ala, saanin nga iso tilagi panyupay, senyora? Saan kayo nga aglidayan, akasta? Oh. Kanayon latta ang maipalagip kanya, manang Victoria. Nabayagan day di atsyempo. Nga maging gaita, saan pa'y laeng amapunas iti panunot ko, tinapasamak kadakwada. Jak makita ni Jubilar di dito asyenda. Sa dino ata banda ti en. Aging gaita, awan pa'y tinagbanagan ti ipaparamid ko kankwana. Buisit a Jubilar de. Talagang samat at di na kaya ti agtungpal. Sa pulat man ti loko. Oops! Mapanak iti kalapaw day dila kay Luis. Hey! Hey! Ya! Ya! Agawid ako na. Sa paag tumanan ti umay diti asyenda inton bikar. Paituloy mi ti agdalos kun agmulay di jardin ti mansyon. Ha, nakakabanyaw. Senyorito Alex. Naimbag nga oras mo, Senyorito Alex. Sigaba ka! At daman damagakan ka. Anya daw ta, Senyorito. Sa di na ti pagnanadan ni Crisanta. Ha? Crisanta. Wan. Ti babaya nakapuraw. Iti day di lamay nila kay Luis. Sigurado nga mong ti pagnanadan na. Saan ka di? Kuha. Inaasot na ti palitong na. Sika, bakit? Ti bala to'y paltog ko ti kalaban mo. No agulpot ka. Kuha. Sa dino ti ayan ni Crisanta. Sumumbat ka! Ibaga nga ta ni Bakit Victoria ti pagnanadan ni Crisanta. Gagayem. Di uliwana dinggen ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. Lirio! Iti tanap! Lirio! Iti tanap! Tinapalapas. Iti pagminasan da Senyor Pedro. Malagip ni Doro ni Baldo. Gapot atalon a Domingo a mapukpukaw. Imbaga na ti atap na nga mga no impapatay ni Napoleon. Gapot adadida nagkinaawatan. Kinasarita mo't ni Pedro ni Napoleon. May papan iti day taabanag. Ngem naglibak daytoy. Iti mo't asyenda. Iti panag na ni Bakit Victoria nga agawid kuman. Dimteng ni Alex. Nagdamag daytoy no sa dino ti ayan ni Crisanta. Itagagayem. Adtoy ti tuloy iti nobela tayo na paulwan. Lirio! Iti tanap! Inasot na ti paltog na. Siga, Bakit? Ti bala to'y paltog ko ti kalaban mo. No agulbot ka. Sa dino ti ayan ni Crisanta. Sumubat ka! Kuha, Senyorito. Tsaka mo. Wanya! Agsaw ka kaditipod, no? Wano day tamoging mon ti paltuga. Kuha, Senyorito.
Tadyak amo ti pagnanaudan ni Crisanta. Tadyak mat dinamdamag day taken kwa na idiin may nakilamay. Agbilangak si kaabakat. Maysa. Dua. Senyor! Halo! Ha? Ano ti kaya kasawan dito eh? Nasaya tadda ka, Jubilarte. Gaputa sikat isap sa pulek. Senyorito, Pagtugat ko man daw ka, bakit? Nudi ka dinteng. Apong Victoria, mapankan. Oo, hey. Anya ti maipaykukin ka, senyorito. Tasapsapulan na. Anya ti banag, ti paparamid ko kan ka? Ladingitag, senyorito. Ngim talaga jak masapulan tayo ni Crisanta. Awan ti makaibaga ka dagiti nagdamdamagak. Anya? Isosanda ko man apilitin namang sapol kan kwa na, senyorito. Gaputa talaga asaan adito'y vinabista ti pagnanadan na. Uminuna kiti harak. Aglamersak iti harak. Diyan triday dya, Jubilarte. Saan ang mapangnam namaan? Sino nga tamat dahi tangan tok-tok-tok? Disturbo. Ilukat mo! Katsumrak ka! Ha? Baldo? Senyorita, mabisina una yan. Mga anak ko ma. Anya tinapasamakan ka, Baldo? Nagsubin tipigsak, senyorita. Gaputan nakapanganakon. Ita, isalaysay mo kanya tinapasamakan ka, Baldo. Apay nga kakapsot ka dimtay? Kan adda ka muul mo? Binugbogdak dariti pasurot ni Boss Napoleon. Anya? Kampasan na. Impupukdak iti inaramid da kasla kulungan ti aso. Anya? Iti anya aga po nga inaramid da kan katikasta? Biniling ida ni Boss Napoleon, senyorito. Iti anya aga po? Diyan mo. Kagurguran ak dayjay at tao. Iswadya kayatan ti agsubiji pagminasan. Lawagan man ti agsarita? Apay, iti anya aga po akagura na kanya Uncle Napoleon. Diyan mo, senyorito. Natagsan ti dara na kanya. Isa pangasim, senyorito. Dinakuman pagsubyan iya pagminasan. Dito yung latan na siyenda. Wano saan ijang rancho. Sige, nuday dati ko nan. Patgan ka, Baldo. Ngayon ba nagsapam, senyorito? Umangkan, kasumango ka itilamisan. Nasakit ti ulok. Gapo iti panaginom ko idirabi. At dahi tatikapan, senyorito, apag isa, nalpasan at inimpla ni Chayon. Ungayam, senyorito. Kayat ko timapan, kan sumarong ka, reje kataltalunan. Saan, Baldo? Kuyugan nat. Tadda sa pulen ta babae. Ha? Babae? Babae, senyorito? Wan, Baldo. Sa pulen tatay babae anak kapuraw. Babae ang nakapurang? White lady? Gusto ka, Baldo? Babae ang nakapuraw. Katapama naman sa pulan ta. Saan kon apaluspusan pa'y? Iyan ka di kabakiran ti pang sapulan takan kwa na senyorito? Wano, amangan mat no iti rabi a makita taday di a white lady. Senyorito, iti puon ka di ti akasya? Di naksuro ng Baldo.
dispensar na, senyorito. Ngam, pangsapsapulan tangarod iti bagbaga ma white lady. Uray sa dino apaset ti lubong. Aba nagsardang ka, Baldo? Napalayaw ko ni Jobelarde, senyorito. Dakang ti atraso na kanya na itataw. Mapaling ka di at isagak ti kabalyok. Tapay? Inak singiran iti atraso na kanya. Jovelarde, ni Baldo, umasidog dito. Aganad ka, Baro. Sige, umatayo ako. Ni Baldo. Apay nga dito eh. Jobelarde. Apay ang nakatakder kalatan. Apay ang di kagtrabaho. Amo ka siya tigagarayo. Isungur-urayan kayo. Urayan na kami gayam. Nawaya kon amang kugtarkan ka no kayat ko. Anya ti basol ko kan ka. Hoy, Jobilande. Pumanaw kan dito yasan. No di mo kayat ti madaksan. Anya? Nangag mo timbagag? Pumanaw kan dito yasan da. No di mo kayat ti madaksan. Nakitak ti panangkogtar mo kini Jubilarde, Baldo. Ngam, di na kamat binales. Ha, senyorito. Awan kabalan na kanyak na jay. Apa di na kabalsan? Gaputa muna ang madaksan lang no balsan na. Senyorito. Bayan na kuma mga ramid iti kayat ko kenkwan. Sige, aramidom ti kayat mo kenkwana. Makamu ka. Ala, sa kayan tanda iti kabalyota. Tasapulen ta ti babay apagduyusak. Barok, nakita ti panangkugtarkan ka ni Baldo. Ngam di mo binalas. Sa bagay, amok mo ti kababalin mo, Barok. Kan saan mo abasta balsan? Gaputa pampanunutam nga amangan no adda mairaman at trabahador. Anya ti basol ko kadakwada apaw. Awan ti atraso kadakwada. Tapno aramiden dati kay kayat da kanyak. Barok, Apay apakaragsakan dati mangdangran iti pada da tao. Awan asida. Barok. Nupay kasta. Sana mabalin a pumanawak diti asyenda. Aging gaasaan ani Senyor Pedro timang papanaw kanyak. Wan, Barok. Kat aramidan mi ti amin akabailan mi nga trabaho. Tapno saan ka amadaksan. Masapol amataming anaimbag dagiti mula ditoy. Iti kasta, nawadwadlat ta ti maapit. Kat gapo iti dayta, magustuhan na kalata ni Senyor Pedro. Agyaman ang apong Victoria. Di mimot kaya't apumanaw ka dito'y asyenda. Wan, Barok, saan mi akayat apumanaw ka? Senyorito, ako pa doon nagsardeng ta iti batog dayta akalapaw. Kalapaw dayta day dilla kay Luis. Ket dito'y anakitak idi ni Crisanta. Ti white lady, senyorito. Wen Baldo, Amangan not no kabagyan day di lakay Luis. diyan mo. Ngem awan ti makasungbat iti dayta kadag iti nagdamdamagak. Ungayam, senyorito. Asido itan di agnanawit iti dayta akalapaw.
Ni Jubilarde. Ni Jubilarde? Wan. Ala, umay ka. Mapantay ti abagatan. Bareng makita ta dita ni Crisanta. Mabit lang, senyorita. Mabit lang. Apay? Uray nakita umasigagak dita kalapaw. Anya ti aramidam dita? Basta buyaan ti aramidag, senyorito. Napuuran ng tentero a kalapaw, senyorito. Apay pinuram? Kapnag na kang dayjay a Jubilarde. Ala, mapantan. Hi, Hi! hi. Manong Jubilarde! Manong! Apay? Da Senyorito Alex kan Baldaw! Apay? Pinuuran dati kalabaw mo! Anya? Kung manong, nakita kita! Pinasgidan ni Baldo ti kalabaw mo kat pimanaw dan! Anya? Dagiti awanan pa in. Kita Manong Jubilarde! Di maputi kalabaw di Apong Luis! Dagiti awanan asi. Apay ka diya kastoy tinaramid na Manong Jubilarde! Addan samot di na magustuhan kan ka? Iso pinuuran dati pagnanaw da! Di kagdanag Manong Jubilarde! Bangunan tayo man ang tikalapaw mo! Handa ka! Puno na ito! Ang titinulong tayo mga karamid di tikalapaw mo, Jubilarde! Tulungan na ka Manong Jubilarde! Agyaman na kayo. Ang impanagkunat! San salahin na iti di sumayan ti kalapaw da iti Apong Luis, ti pagaramidan tayo iti kalapaw mo! Iti laangan asidag ka! Naimbagi dyan ta, medyo tayo! Agyaman kan kakabsat. Agyaman akmat kada kayo amin. Kasano da itan, Barok? Awanan ti pagturugam. Mapan ka ka di iti farmhouse? Sana pong. Ano kayat mo? Sumurot ka laangan kanyak iti panagawid ko. Sana na pong. Sana balen. Sa bagay, adulat tati kalapaw dagiti trabahador ditoy a pagturugam. Wala pong. Sige nga rod, Barok. Agawid akon. Wala pong. Kat aganlat kayo iti dalan nyo. Lina kan dya init. Ngayon saan pa yung imay ni Manong Jubilarde dito'y tanap? Sa bagay, amok ama kumikong ita. Agawid aklangan. Leryo iti tanap, panawan kayon. Agsubli aktuman ni inton bigat. Nagpipintas kayo. Kan nagbabanglo kayo. Akas iti kinapintas kan kinabanglom. Babaya na katuraw. Ha? Manong Jubilarde! Diyak naglatiya si dag mo. Naimbag na oras mo. Kastamat kan ka, Crisanta. Ha? Naliday ti Rupam. Anya tinapasamak kan ka? Awan. Awan, Crisanta. Namakit kita ka, Analiday. Malidliday anak mat. Crisanta. Sika lang tiliw-liwak. Nukas tayo nalidayak. Ang numalagip ka. May kanak itikirag. Manong Jubilarde. Malagip ko nagitimbag-bagam kanyak. Anasay-say atin na bakumbaba. Ngam ti darasudos. Ati parikot. No dapay sa bala solusyon na. Isu ti aramiden. Asan kat ngagdarasudos? Tamangan no isu ti pakaisagmakan. Wen, pag naday tama ng Jubilate, agiamanak ta di mo malipatan dagitaan na ibagat. Kat kanayon kumati ikakamang tayo iti Diyos. Ta iso ti kanayon at tumulong kada tayo. Itangat tayo kan kuana, lagiti amin, aparikot tayo.
Crisanta. Si dadaan at tumulong tinamarswa kada tayo. Manong Jovilarde. Ay na, agyaman na kanak ko. Tanagawid ka manan. Kinapudno na, kailiw ka na nako. Oh, anya ti kayat mo nga ilutok asidaan ta. Iba ka manak ko, tagluto ak. Urayan niya, nanang. Basta da kayo timang luto. Ta sino kumapay nga iti agluto, no di siyak. Ay nanaimbag kumaa, no adan babae nga ikalaysam. Ta isunto ti mangiluto iti kayat mo asidaan. Uy, nanang. Madanom to dayta. Alangarod, agi na nakapay, tay nakagluto, anak ko. Anak, Oh, nanang. Pwede kayo pala naturog. Rimorheo pailaan. adda ka pala dito'y ruwar nga aging inudo, anak ko. Pwede ka pala maturog, tapno makainana ka. Sana pa makaturog, nanang. Anak, madmadlaw ko kan ka, sipod si mangpat ka, analiday ka. Akaslada parikot mo. Anya ka diday ta, anak ko. Kwa, nanang. Siyak ti inam, anak ko. Iso nga ibagam kumakanyak no anya man day ta parikot mo. Parikot mo kadi iti asyenda? Iti trabahom? Wano kadagiti amom? Anya ti sungbat ni Jubilarde ti saludsud ti inana. Gagayem. Di uliwan na denggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Lirio! Iti tanap! Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon June Ributaso. Technical can musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Lirio! Iti tanap!